إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتداه بهديه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mga luksakhan mga pagriyakan san ko agama Islam, subentugan narqu Allah subhanahu wa ta'ala akadnan ulangwan umaakad askanyan bu'i patot absuasuatan asusala kaurun na palayan yan din mga uripan. Ipang nitano sa kapakas lang sunabit tano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ni karasay niya no andaman ayay kisampay rakitano ang kaiyalalan amat ito na ipang nitano pan sa kapipia ginawa sa mga pamilya niyan nakadandan o mga Muslim. Insyaallah na aya maudu tano imanto nagiyang kaiya kasya pasang kaiya dila. Agiyang kaiya kasya pa ko dila na isad na iya mala akasabapan sa kabakaapas kakaparliyatan ko kasusuato Allah Azza wa Jal. Sa isad na ukit akakasya pa tanuron nagyang kutuaan demanaya ayab kisimbuang yan aya di tanu matero na sumapiyah sa lagid ukyatero no Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Butero kanu ko mga manusya sa mapiyah. Bitero panu Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Natiro ang kaya Muhammad ko mga uripanakan abtiro ayran sumapiyah mataan aso syaitan na penggurigaw niyan siran mataan aso syaitan na miyabaloy arido ay o mga manusia amapayag. Inisugur kita no kadnan tano ang kaiyakat terus sa mapia igira di tano making bibityaray. Kagiyang kaya dila na igira da kape si ukirkun sa din alabot yanon umapia antaw akamarata ap kisimbuang yan na diimbeloy agumaan amamitas apad kugumaan o mga syaitan aginian masaputol so ikat ugi kang giginaway. Gimbaloy sub kisimbong niya na isa no mabagraan duwap kipayapatyan so pagtaw amaw umpong. Pangnintano ko Allah alibulibud niyan nakitano akakontrolatano sang kaaya dila sa awat ng tano niyan kudila ada sa gusarayan. Mga luksakan mga pagriyakan san ko agama Islam
Betano pa kalilipati asulangwan adimat tero ang kaya mga dilatano na palayad ni surat o mga malaika. Sa pipikirang kaigirap tero kasamarata na kumang kadnutos sa alungan amawri. Bitero Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Gunya pepenurat sa dua malaika sa kawanan gusa diwang akiuuntod. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Da amaptero yan akatero abada sisir kanyan at tumutunggu ang makadadarpa. Ay maanan yan na den abatan o maptero, den akisimbo ang kaya dila amay tubuwa siya'y inunta na pakisurat ang kuto ang mga malaika. Nagyang kaya mga dilatano na madakil adim beluya sakit yan. Kapamaganta, kataliantaan, kapamukag, kapamaninta, kasuruyan, kapakasudi udina kapna na ito. Ugay mga luksakin mga pagariakan san ko agama Islam na aya fukusan tanoy man to nagyang kaya kapamaganta. Al-ghibah. Nagyang kaya kapamaganta na kapakay alangon tano si guilty. Ginani sabab apang ning kurkano alimpiyon tano mga puso tano sa upama kabatan si din kesugat ng bayurantang tano si iku Allah. Paganayron mga luksakin mga pagariakan san ko agama Islam na anto na abes irayagan ang kaya kapamaganta. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa na inisaan yan sa mga sahaba niyan. Sa pitero yan, atadruna mal ghibah, ino katawan niyo ikapamaganta. Pitero iran na Allah wa rasuluhu a'lam. So Allah agususuguyan ilbiron amatao. Na ato na ipitero Nabi sallallahu alayhi wasallam, dhikruka akhaka bima yakrah. So kaaloy ang ka ko pagaring ka kung nganin ay kagwadiyan o bumaaloy. Qila, afara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Paano atigyan? Miyatero paano atigyan? Udina ay pandapat ka. Amay katitu matatago ko pagari ko sa pterong ko. Ato na ipitero Nabi sallallahu alayhi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Amay ka mapapadalam sira kanyan sunganin. Apteron ka nasabnar amay apamagan taakas kanyan. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Na amay paman nakadirun matatagos supagaluin ka nasabnar akyatampuan kas kanyan sa dibnar. Ginan irayagan o kapamaganta. Na mga luksakan mga pagariakan san ko agama Islam, kapakay alangon tano din makaayon, asama sa tanoy man to na madakil ang makasusugog sang kaya kadustaan. Mga modul patrol at tigus sabad. Mga tao, adi din kaparo o bamawri ko chismis. Na aya masakiton na susabad tabi nasiran ni man to inisulid sa masjid sudiran kapna na ito ako maratabat o pagariran a muslim. Nagina ni sabab abatan o pakalilipat yaad na ititila gadu Allah asik sa arak o mga tao ang mga papasang ikapamaganta. Paganayron na ang kaya katiro Nabi sallallahu alayhi wasallam. Lamma urija bih, Gunya tigina mi'rajag o din ay pamanika ko sa langit. Marartu biqawmin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Siyagadang ko asalumpok apagtawaan ama kanukuiran atumbaga. Aipangaktiran ko mga parasiran nagusumarabiran. Napitero akan na tigo Nabi sallallahu alayhi wasallam, aman haula ya Jibril. Antawaanan siran apagtaw hay Jibril. Antawa asiran hay Jibril. Anto na pitero Jibril, haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Siran supkan ko mga sapo o mga manusia, gugi papakaito ko mga marata batiran.
ay maanan niya na sa mga tao ang mga suruyan, mga papasang ikapamaganda na makauma sa alungan na amaw rin na pakabkenukon sa tumbaga, ay pangaktiran ko mga buntaliran ako mga rarbiran. Pakipangakatan ka man sa bedung abuntal ka, matano di masakit. Ang tawa siran supken ko sa po mga tao. Kaayap ka sa ibaratan kay girading ka pamagantaan supid ka na lagid ko pakinso sa po yan. Sa lagid o katiru Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Gudi pamagantaaw sabad rakano susabad. Bagkabaya iyo'y sarkano akakanan yan ko sa pupagarin yan amiyatay. Na inikagwad yuto. Nakalakan niyo so Allah, mataan aso Allah na pagpanarima ko taubat ama kalimuon. Mga luksakan mga pagariakan san ko agama Islam, ikadua siksa. Umanga tamaganta na ang kaya pituro Nabi sallallahu alayhi wa sallam Arribathnani wa sab'una baba. So kapriba na 70 agudwa a pinto iyan. Adnaha mithlu ityani rajuli ummah. Ay lebirun ama babae kasalaan na isan o kapamakayaw mamakoy na iyan. وإن أربى الربا استطالة الرجل فيه عرض أخيه. Na ay lubiya marata ko kapriba na sugi kapapakay tuwa mama ko maratabat o pagarin yan. Pidsa kasabot siya ti gumagurot tano na sutaw at maganta mapasang ikapapakay to ko maratabat o pagarin yan na lubiya mala ikasiksaan adi sutaw apisinaan yan suluksyan. Nasutaw ama ka susugok sang kaya kadustaan na tilindid naki. Kakagwadan tano din ang kaya mala akadustaan. Madaklam ya aloy sa Quran gu sa hadith ang mga kasiksaan o mga tao ang mapasang ikapamaganta. Nanaynugi ng bupas mi aloy tanuron. Nadinda kailangan iba tanong mamamsaw ino singgay wallah sa masakit akasiksaan sa mga tao at maganta. Kaskano din ilibiron ama tao agyang kaya kapamaganta na aya din yan maprarad na kakakagwada nakasigumparak nakatitipwa na adin pinapkasalak apkulog sa kapriniduay. Maragin o ba ayan yan maprarad na kang giginaway o di nakakakalimuay. Gina ni sabab amaloy tano sa api at ludi na dua apkasabapan sa di kapakapamaganta o tao. Ay apaganay apagaloyin tano naging kaya al-ujub wa adamu tafakkur fi uyubin nafs. So kada atambugo so kada rugurugod ko paawing o ginawa. Tabiya kaysad na malaap kasabapan sa di kapakapamagan tao-tao naging kaya kada atambuwa pid-asipato iblis. Na antunay tatarono Nabi sallallahu alayhi wa sallam law lam takunu tuznibun ibtad sadakan umabaloy ap pangadudusa la khiftu alaykum ma huwa akbaru min dhalik na ayayip ko na kanarkanun na sulbiya mala adusa adiginan al-ujib so kada tembuh kagyami aloy tanubo ang kaya kada tembuh naisumpat tanuron susipat o sabad alagi dukang bangsa sakan na bangsa ako pamilya ko ang giraw manaya. Naanto na panimaan ang ko to kapagpagaluyan yan nun arwar sa upaman na pakisino yan amas mapuroy pangkatan sa pamileran adi sa pamilyaw sa lakoron. Gaya tribalism, skanwa kaya mga iranon na giraw manaya, skanwa kaya mga maranaw na giraw manaya, nabatan waya di ka mamasay, adi ka pa kaplalabi o kumanga tribu, inunda na din abasan mapuro agumababay pangkatan.
mga luksakan mga pagreakan san ko agama Islam. Betano pa kalilipati ada ini senggayu agama adar pa apara ko racism o tribalism. Sa betano pa kalilipati ang kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tigin manay, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Hay mga manusia, mataan asukad na niyo na isa-isa. La fadla li Arabiyyin ala ajami. Daa kapakalalabi wa Arab sikuk na ba Arab. Wala li ajamiyyin ala Arabi. Nagudad na amil labiyuk na o ba Arab san ko Arab. Wala li aswad ala ahmar. Nagudad na amil labiyo tao amay tamikulor san ko marigay kulor. Wala li ahmar ala aswad. Buda amin labiyo marigay kulor. Siko may tamikulor. Beda kesabut siya tigo sabaad na dad na ang bida-bidaan sa pangkatan o mga Maranaw, Iranon, Maguindanao, Tausug, Yakan, Bisaya. Kay tabiya na susabaad Amranaw, nadiran terimaan o bumlagid sa pangkatan su tribu Amranaw, Aguso Bisaya. Igirad na minisiwala yan amragat, api-apan Muslim na tigi na kisuaswa kanod na sa mga amragatanan. Nagupon ginan itago tao si ko puso yan na didin malbulbud akapumagantaan yan, kapnanay toan yan kumarata batoy sa ataw, api-apan Muslim kadin yan buibibilang ko mga tao ay rirapang yan sa ginawa niyan. Yay sabab, alagi diyan buka magingaran tanu sa Muslim na mangunutan tanu ko panduan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daa tribalism, daa racism, lagi-lagi tanu sa pangkatan sa kaya isusumpat ro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw pa makakabaya ka, mas makapuro kay pangkatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kutwa tiginah, illa taqwa. Inuntasi ko kalak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagid ukyatiro no Allah sang kanan a Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Mataan aaya labiya sa salaan rakano si ko Allah na sulubiya masanggilar kano. Naisad na malaapon ang gilaan tano nagyang kaya kada tumbo al-ujb. So kada tumbo naguso وعدم التفكر في عيوب النفس. Gusto kada arugurugud ko paawing o ginawa. Ayan na pato terkita no na so kapaguna itano milay si ko maginawa tano. Kamaya may badin na miyapat tano si ko kabal sa mga lukas. Abadin mataong bayok ko paawing o salakaur kanyan na di mataong dirangan ko paawing yan. Ikadua pagaluin tano apkasabapan sa kapamaganta. Naging kaiyah al-hasad, inggit, kasig. Nasusak nun na pangimbenar ako, aad na ang mga tawa, andi din ikapakakup dinan sa tamok, mimbalay miyakatrak, nadiron masusuat, masisigon na malulubad sa okiti, andi manayay kaburingin yan, kabinasa iniyan, kapamagantaan yan sang kuto apadiyan. Sa lagi dukyatirono Allah subhanahu wa ta'ala sang kanan a Quran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Pumasugat ka no amapiyah na ikarata aginawairan. Na umasugat ka no amarata na ipakapya ginawairan. Subhanallah. Lubud-lubud nakita no Allah so kaawatatan no kuma ginawatan no kuisi na iya sifat. Sa lagi dukyatiro no Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. So kapakadengki, so kasig, napkabinasan yan sa mga pipya amal sa datar o kaptutungaw apoy kuitagun. Aw qalah al-ujb. Aw qalah al-ujb. Uli na raw nagungo. Naudita no kabaya amalaga, so galibak tano mga pipya na pananggilaan tano ang kaya kapakasig. Amala alalan ko kapamaganta.
Pedpenap kasabapan sa di kapakapamagan tao-tao. Nagyang kaya iradatu raf'i nafsihi bitanghisi ghairihi. Igira kabaya yan, ami puro yan, aginawa niyan. Napapakay toon yan susala kauron. Nasusak nun na pangimbenar ako sayapan. Aan na isa na yay sipat, ay gira akabaya yan apaki pangimbenar yan amas mapasang sa kanyan. Mas malas kanyan ng ilmo o di na mas masang gilas kanyan adi susala kauron na aya pagukitan yan na pumaawingan yan sa pediyan. O di na tukasan yan sa kambaradusa kaaya singanin yan nun naan makayto so kapag adat yung mga tao sang kutwapya maganta yan naan may puro supangkatan yan ko pangilaylayan o mga tao. Na upamakaad na matatagog ko puso tanwa isinaya asifat na angkat ng tanurong din. Ako pa kay akna bakad mukhlis. Na upamakasugalbak ka amapya na suasuat ka ko Allah. Na upaman ang binasaan na kapansupad ka kaaniran bumapansin ang kutwagalbak ka amapya. Sid no to kulog sa ayang kadisusuatan na sumanga tao. Napananggilaan tanwanan naman palayatan nuron din matao asukaso ata ko mga tao na pangarapan na adikaraut. Bapiyad na kiikapan naman na markang gilbak sa mapya kauguping ka ko mga tao na adin din ang mga tao adil ka kusuat. Na upamakaayang kadi kang gilbak sa mapya na para ko Allah na miya appreciate to mga tao ang tawa akada na dirkad no to pagmatter kabang kao to pinggilbak para kira ni pinggilbak kao to para ko Allah. Na mapipiya ginawang kakakatawan ka aswallah na imbagay niya nakad subalas ang kuto pinggilbak ka mapya. Di sabab aso kabasaw ni Alim Aminuddin Angni sang kuto ini surat yan ay sinong mga khutbatul minbariyah at igyan manai ahay muslim amala ay anugun sa ginawa niyan ding kambiyaga so apuing ka ko dunya sa baayaw kit na kapading susulo ka sa alungan amawri ding kapading so kasigay o menang o pagaring ka a muslim sa bangkaon paragaan so sinaro alungan ka ko kasurgaan. Sa malud na yamya katas di ko panakalipatan igiran dalag gidaya atapik na ad na asabaad apkesalak adiran pakapambidaan so kasapar sa marata o di na kasya pa ko agama aguso kapo pa kaito o di na kapamaganta. Lagi dukap siya pa o mga ulama tanong ko agama sa ayaw kityan na igiraad na ang mga tao amya magusay makapantag ko agama sa ribat napapakauntol no to mga ulama. Lagyan ko to kapagpakauntulay ranon na paduto sa kasya pa ako agama. Kanaboto kap na ito. Bukorian ko si ang kaya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maana sa tao apaparatiyaan yan so Allah gusto alungan amawri na tiro sa mapya udina rarnak. Maana udah mapturutan wa mapya na tumuabatan na rarnak. Nabaya maana ya nabatan o pagalina sa personality tano. Asuan kami niyo mga introvert o di na ambivert. Di matao makimbitiray sa dinyan kalayama. Upa makamasakaw ka mapasang kay katero sa lalag na miya kapiapianan. As long as nga ba marata suditan o turoon. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم